Sanibonani igama lami ngu-Amathule, sizokwenza ama-congruent triangles kanye nama-sides. Asikhulume kancane ngama-congruents. Indlela eyodwa yokucabanga ngama-congruents ukuthi a-equivalent kuma-shapes ku-algebra. Uma izinto zi-congruent kusho ukuthi isimo sazo siyafana. Manje sikhuluma ngokuma lana okungama-shapes. Ukuma kwakhona kuyalingana lapho sithi ku-congruent. Awuthi ngenze isibonelo esilula lana. Asithi nginale triangle lana, nginale triangle enjena, awuthi ngidwebe khona la, nginale triangle enjena lana, bese ngiphinde futhi ngibe nenye i-triangle lana. Uma ungakwazi ukusunduza noma ujikelezise le triangle lena, uzobona izoma njengalena. Ngaba nje mawungaguquli lutho noma ungashintshi lutho kulama side, kulo hlangothi lolu lwe-triangle, ungayisunduza, uyijikelezise, uyiguqule futhi. Ithi ngibhalele phansi lokho ukuthi ungayenzani. Ungayisunduza, uyishifte, ungayiguqula, uyifliphe, ungayirotate, uyijikelezise. Uma ungenza lokhu kokuthathu kulama triangle lawa, ukwenza abukeke afana, ngakho-ke a-congruent. Bese uma uthi i-triangle i-congruent, ithi ngilabule lana, sithi lona ngu-A, ngu-B, ngu-C, selana sithi lona asisebenzisa bo-X, Y, sithi ngu-X, sithi ngu-Y, sithi ngu-Z-ke. Lokhu asithi-ke nalena yi-triangle, lena sizoyibiza ngo-triangle ABC, bese-ke le enye lena siyibiza ngo-triangle ABC. Bese-ke sothi lena enye ilingana noma i-congruent. Yabona, u-congruent, uphawu luka-congruent lufana nalo lunjena, lona luba alusu-equal kuphela, kodwa liba nalento ekhelekile phezulu. Seyithi lulingana, lu-congruent ku-angle XYZ. Lokhu kusho ukuthi ama-corresponding side anobude obulinganayo, bese ama-corresponding angles anokulinganiswa okufanayo. Manje uma siqagela noma umuntu asitshela ukuthi lokhu kuyiqiniso, sobe sesazi ukuthi athi ngenza isibonelo lana, sobe sazi ukuthi asithi lana segment AB ulingana, ubude buka segment AB ne ulingana nobude buka segment XY. Singenza kanye ngiyaqagela lawa ama-corresponding angle side, futhi ungabona ngendlela esichaza ngawo lama triangle lawa a-correspond, u-A ucorresponda ku-X, bese u-B ucorresponda ku-Y, bese u-C ucorresponda ku-Y. Ngakho-ke uhlangothi u-AB uzoba nobude obulinganayo nobuka XY. Uma ungenamibala lana, ungachaza kanjena, njengalana ngithi u-segment AB u-congruent ku-segment XY. Kodwa-ke i-congruence yala ma-line segment ichaza ukuthi ubude bawo ku-equivalent, kusho ukuthi lezi zinto zombini zichaza into eyodwa. Uma umugqa owodwa u-congruent komunye, lokhu kusho ukuthi ukulinganiswa kwaleyo migqa kuyalingana. Manje singaya kuwo wonke ama-corresponding angles. Ithi senzelana u-BC ulingana nobani, no-YZ.
sizolingana no-yz, ukuthi lawa ama-corresponding side, bese singafaka lama hash lawa, lama hashtag lawa, bonisa ukuthi kuyalingana, yabona kubili lana kuthathu, bonisa ukuthi leli uhlangothi lwesithathu olulinganayo. Bese-ke lokhu kubonisa ukuthi kuyalingana lawo ma-hashtag lawo. Bese-ke lana sithi u-AC ulingana no-XZ. Lana asazi kuphela ukuthi ama-corresponding angles, ama-corresponding sides azolingana uma ama-angle a-congruent. Siphinde sazi ukuthi ama-corresponding angles azoba nokulinganiswa okufanayo. Isibonelo, siyazi futhi ukulinganiswa kwale angle lena, siyenze lana, yabona le angle lena, siyazi ukuthi ukulinganiswa kwale angle lena nokulinganiswa kwale corresponding angle lena phakathi kwalo hlangothi lolu green nolu orange kanye nalolu olu-orange nolu-purple, kusitshela ukuthi ukulinganisa kuka-angle BAC, kulingana nokulinganiswa kuka-angle YXZ. Singaphinde sikubhale njengokuthi u-angle ABC u-congruent ku-angle YXZ. Nalena uma ama-line segment a-congruent kusho ukuthi ubude bama-side buyalingana. Uma ama-angle alingana kusho ukuthi ukulinganiswa kwawo kuyalingana. Manje siyazi ukuthi lama corresponding angles amabini anokulinganiswa okufanayo, ngakho a-congruent. Siphinde futhi sazi ukuthi lama angle womabini nawo ayalingana. Manje siyazi ukuthi ukulinganiswa siyazi ukuthi ukulinganiswa kuka-angle ABC kulingana nokulinganiswa kuka-angle XYZ. Bese-ke okokugcina siyazi ukuthi le angle lena izoba nokulinganiswa okufanayo nale corresponding angle le. Ngakho-ke siyazi ukuthi ukulinganiswa kuka-ACB kulingana nokulinganiswa kuka-angle XZY. Manje-ke sesizokhathaza ngalokhu ukuthi siveza kanjani ama-congruence, ngoba uma ungakwazi ukuveza ama-congruence yama-triangle amabini, ungakwazi ukuqagela zonke lezi zinto lezi. Esizokuthola sizocabangela ukuthi kusawaziswa kwezifundo ze-geometry ukuthi le yi-axiom noma i-postulate noma into nje ongayicabangela, yabona. Awuthi ngikubhalele phansi lokhu. I-axiom ne-postulate kusho ukuthi izinto esizocabangela ukuthi ziyiqiniso. I-axiom yinto enobude, i-axiom yinto enobufakazi, into okuyiyona vele. I-axiom ngeke ukwazi ukuyiveza yona. Bese i-postulate yona icishe inendima efanayo nayo i-axiom. Ngesinye isikhathi ungathi asicabangele ukuthi lokhu kuyiqiniso. Uma sesicabangelile singatholani
wendabuko singavezani uma sicabangelile ukuthi kuyiqiniso, kodwa ngokusisa ngokuthi ukwazisa kwe-geometry nasezibalweni zamanje, lamagama lawa womabini ayasetshenziswa. Lawa amagama athe phecelezi nje wezinto ezinikiwe, zona ezizocabangela. Ngeke sikuvezeke lokho manje. Lana uma bakhuluma SSSS, lokhu kuchaza ukuthi bakhuluma ngani. Bakhuluma nge-side postulate noma i-axiom. Ngeke sikuveze nalana lokhu, sizokuthatha nje esinike kona. Lokhu kumele side kusitshela ukuthi uma sinama-triangle amabini bese sazi ukuthi ama-corresponding side ayalingana. Siyazi ukuthi le side lilingana naleli iside, yabona. Siyazi ukuthi le side lilingana futhi naleli, lawa womabini ayalingana. Siphinde futhi sazi ukuthi le side leli lohlangothi lolu luyalingana futhi naloku. Ngakho ngidwebe okuthathu, zodweba okuthathu kanjena ngoba okuthathu uhlangothi lwesithathu. Bese-ke siyazi ukuthi a-congruent, ukuthi lama-triangle lawa womabini ayalingana. Okusemqoka ukuthi uma sazi ukuthi ama-corresponding side ayalingana, siyazi ukuthi a-congruent. Bese singacabangela okunye, ama-angles nawo ayalingana, nama-angles nawo ayalingana. Lena izoba le angle lena, sibhala ama-angle manje. Ngishintshimala. Siyazi ukuthi le angle lena izolingana nale angle leyana, nalena futhi izolingana naleya angle leyana, bese nalena kanjalo izolingana naleyana. Ukubona ukuthi kungakanani lokhu kuyi-axiom noma kuyi-postulate. Ukuqala ngayo, asiqale nge-triangle eyodwa. Asithi nginale triangle lena, sithi nginale triangle lena enjena, triangle yami lena. Bese ngizokwenza ukuthi uma nginenye i-triangle lana enama-side alinganayo, ikhona yini enye indlela singakwazi ukwakha enye i-triangle efanayo nalena, efanayo ngohlangothi? Ngabe ikhona enye indlela engingakwazi ukwakha ngayo i-triangle efanayo nalena? Sibone lana, sifuna i-triangle ezofana nalena enokulinganiswa okufanayo kwama-side. Sikwenza ngokusunduza, ukujikelezisa noma ukuguqula. Lena enye i-triangle izoba nokulingana okufanayo kwalana, yabona. Lana lo hlangothi lolu olungale, yabona. Uma sizama ukudweba kanjena, lana siyazi izoba nohlangothi olulinganayo nalolu, nobude bakhona. Leyana imagenta yethu engidwebayo manje, le e-purple. Siyazi ukuthi lana-ke siyazi ukuthi lo hlangothi lolu, njengoba sidwebe ama-side amathathu, siyazi ukuthi lama-side lawa womathathu ayalingana naleya triangle lena. Kube besoyenza i-triangle besoyijikelezisa kanjena ihlangane laphayana emaphoyintini lawa, beyizohlangana kanjena, beyizohlanganela lana ibe
triangle. Uyayibona sekuyi-triangle manje uma sihlanganisa kulama point lawa beyizoba kanjena. Bese-ke le magenta yethu nayo uyayibona ukuthi ime ohlangothini oluphi njengoba ime la ibukeka kanjena. Bese-ke besingaphinde futhi enye indlela yokwenza lama-point ahlangane ukuyijikelezisa ngapha kanjena. Uhlangothi lolu oluyelo luzoba la, bese uhlangothi lwe-magenta luzoba ngapha lona kanjena. Uma senza njalo kuzomele nje siyijikelezise ukuze sithole i-triangle enjena, yabona le ngiqeda ukudweba manje. Kuzoveza nje sizoqala sicabangele ukuthi lena yi-axiom, kodwa ngiyathemba uyabona ukuthi yi-starting point esizwakalayo lesi, ukuthi uma wonke ama-corresponding side alingana, awama-triangle alinganayo, siyazi ukuthi a-congruent. Sizocabangela ukuthi yi-axiom ukuthi mawakheka aba-congruent, siphinde futhi sazi ukuthi wonke ayalingana. Asiphinde sibonane komunye umboniso.